Ал эми Кадамжай коомуна ушунчалык келип, элден кабар алып, ушунчалык жардам бергендери үчүн өтө терең ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлоймун, бул иш-чара акыркысы эмес, мындай иш-чаралар дагы көп болот деп ойлоймун. Ар бириңиздерге тынчтык, ийгилик, ден соолук, оорубаңыздар. Биздин ушул Кадамжай эли, негизи эле Кыргызстан эли бакубат жашасын. Бүгүн мына сиздерге атайын биздин Кадамжай коомунун өкүлдөрү келип, мына сиздер менен жолугушуп кетели деп атайын чакырып отурат. Мына биздин Учкоргон зонасы 5 айыл өкмөтү. Мен сиздерге меймандар менен тааныштырып кетейин. Кадамжай коомунун өкүлү Мырзахалилов Канатбек Саидмуратович. Кадамжай коомунун дагы өкүлү Мурадилов Бекболот Мурадилович. Биз сиздерди бүгүн жакшы жашаган менен ушул Орозонун күнүндө сиздерди топтоп отурабыз. Бизде ушул Кадамжай районунда көрөлүп, бирок башка жактарда жакшы кызматтарда иштеп, эмгектенип, жүрөгүндө өзүнүн кичим экени деп согуп аткан биздин уландарыбыз, кыздарыбыз жардамын сунуп, биздин райондун элине ар тараптуу көмөктөрдү көрсөтүп келет. Бул салтка айланып баратат акыркы 3 жылдан бери. Былтыркы жылда эсиңиздерде болсо, ошол ар бирине болсун, ыңгайлуураак болсун деп биз 3 зонаны бөлүп алдык, келгениңиздерге жакыныраак болсун деп. Ошол учурдан пайдаланып, сиздердин атыңыздардан, жалпы Кадамжай районунун элинин атынан ушул биздин Кадамжай коомуна, ошол Кадамжай коомунун азыр төрагасы Узакбай мырза, ошол Узакбай мырза, Канат мырзага, Бекболот мырзага терең ыраазычылык билдиребиз. Siz de Yusupova Karamat biliyorsun. Hasanova Elmira biliyorsun. Rozbayev Sapar biliyorsun. Ergeşov Merajidin biliyorsun. Abdillayev Rustam biliyorsun. Sırttayken. Kirmez mi? Yakın kirmez. Sol var. Girelim girelim. Yakta sol var. Mama Daliyeva Mukadam Khan. Biliyorsun. Sizler. Ömerbayev Amirbek. Biliyorsun. Sizler. Köçkanov Abdurrahman. Biliyorsun. Köçkanov Abdurrahman. Şeranov Muhammadcan. Masali fail hükümetidir. Rahmanov Nuridin. Öyle aşağıya. Rayimcanov Artıgali. Taşkorgun. Mamatkulova Husniye. Alışaylı. Hasımov Kozubay. Karaköy ayırlı. Halbayeva Tursunay, Kakır ayından. Aciyev Bazarbay, Kön ayından. Jolçuyeva Gülnaz, Leskoz ayından. Aydarova Tokto, Ece, Koca ayından. Sadıkova Kanışay, Öle Akşayından. Burkaşeva Sadat Khan, Karaköy aylı. Onda mesela Maydan aylı hükümetinden. Mamat İsakova Cibek. Kudaybergenov Abay, Maydan aylı. Kulmatova Gülmira, Karaköy aylı. Mamat İsakov Cagubay, Karacıgaç aylı. Kutsuganiyev Burhanidin. Cumabayev Amirbek. Gönübayev Amirbek. Ergeşov Unayim. Kereket aşağıda. Abdurrahmanova Çınara, Karakışta Kaylı.
Tolubayev İkbalidin Karaoğlay'ın. Çavay Aylık Müdürü. Abdüvaliyeva Çınar'a. Annazarova Bağdagül. Yörübayev Ceyebek. Abdüsalamoviç. Çavay. Bek Murzayev Muhammed Ali. Ha, sırttaki. Kaldıbayev Canibek. Çavay aynı. Mehmet Aliyeva Gülcübek. Mehmet Aliyeva Gülcübek. Turganbayeva Çamangül. Çavay. Evet, ya Baruket. Merhaba. Orokbayev Ulukbek. Çavay ayı. Orokbayev Ulukbek. Erbamatov Kubanıç. Yok mu? Ermamatova Ayna. Ülkemizde tuğanlı Ermamatov Kubanıç ve Ermamatova Ayna. Tuğan mesleği mi? Uçkorman aylık müdür. Akunova Risalat. Barıket? Yok mu? Sabirov Bahram. Mirza Şaripova Miyassar. Mahmudova Nargiza. Kudaybergenova Gülnara. Kudaybergenova Gülnara. Barıket mi? Tilevaldiyeva Tursunay. Abdücelilova Barmahon. Kurbanova Şaira. Akbarova Kabina. Rahmanova Ülbatxon. Oldu. Albay kalanlar kalmadı mı? Alıştı.